السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيفتوتا تكا دبفتوتا خبجموت وان نقمت شيسو هيكا معنى قرآنا كان كتابة فتح الرحمن بتفسير معاني القرآن جأمر ورابمي أفان أرمؤوت إسني دبرسو namni kitaaba kana afaan oromootiin barreessee qooqa isaatiin dubbisu sheekh muhammad rashaad ilma abdullaahi harar carcar itti dhiyaadha. Suuraan tun suuratun naas jedhamti. Isiin suuraa madiinaati. Aayaanni isi'ii jaha lakkooysi isi'ii kan 114 إسين إيجا سورة الفلق بوته. بسم الله الرحمن الرحيم. مقا ربي رحمتك أبوت ننجل كبا. قل أعوذ برب الناس. ونجدت ربي نما أومتا مغنفتا إسانا مغنفتا ملك الناس قوفتان نما كان isa malee gooftan biraa yookaa mootin biraa hin jirre kan isaan uumee qabu. Ilaahin naas rabbii nama uumettan maganfadha. Wanni rabbii namaa je'ee nama qofa dubbateef odoo inni rabbii waa hundaa ta'e jiru nama guddisuufi. ammallee warri shayxaanni qalbii isaanii seenee waswaasu nama qofa duuba akka rabbiin waaqa namaa ta'e isaan beeysisee akka waswaasa shayxaanaa jalaa rabbii isaanitti dheeysan isaan yaadachiisuufi min sharril waswaas yaa rabbi shayxaana irraan sitti maganfadha. waswaas jechuun shayxaana wanni shayxaanni waswaasa je'amee yaamameef isaatu waswaasan deema jecha'aafi alkhannaas shayxaana khannaas ta'e. khannaas jechuun kan if duuba deebi'u jechuu. maaliif shayxaanni qalbii namarra harka yookaa humbii kaayatee taa'a duuba yoo mu'minni rabbii ifii maqaa dhawe irraa eeysa yoo mu'minni rabbii isaa irraanfate deebi'eeti qalbii isatti funyaan dhaabee taa'a. alladhii yuwaswisu fi suduuri nnaas shayxaanni kun kan qalbii qoma namaa keessa jirtu seenee waswaasu yoo rabbi zakkaruu irraanfatan yookaa dagatan. shayxaanni akka dhiigni qaama namaa keessa yaa'utti qaama namaa keessa yaa'a. namni irraa nagaya bayu hin jiru warra rabbii isaanii zakkaru yoo taate malee. min aljinnati wannaas shayxaanni qalbii namaa waswaasu sun shayxaana jinni'iiti fi shayxaana namaati. akka rabbiin aayata biraa keessatti shayaaxiina al-insi wal jinni je'ee dubbate duuba shayxaana jinni'iiti fi shayxaana namarraa rabbitti maganfadha je'i jee rabbiin nabi muhammad nageenya isa irratti haa jiraatu ajaje. shayxaanni jinni'ii matuma isaatiin qaama namaa seenee nama waswaasa ammoo shayxaanni namaa nama dubbiseeti dubbiin isaa qalbii nama seentee nama waswaasti. takkaa waa dalageeti dalagaan isaa nama waswaastee karaa rabbiirraa nama jallifti. yaanni qalbii lama tokko
kan rabbi irraa dhufu tokko kan shayxaana irraa dhufu duuba wanni shari'aa rabbii gaxxamu yaanni shari'aa rabbii gaxxamu hundi rabbi irraa ammoo yaanni badaan shari'aa rabbiitiin wal dhabu yaada shayxaanati wanni dafanii beekaniin hoggaa rabbi yaadatan takka maqaa isaa dhawan ni dhabama wanni balaa shayxaanaa jalaa bayaniin zikirii rabbii taganamaa galgalaa ammas tawaytii adda addaa tan nabi muhammad nu barsiise jabeessu sanirraa suuraa lamaan tana qara'u qul a'uuzu birabbil falaqii fi qul a'uuzu birabbil naas qul huwa allahu ida'anii ganamaa galgala sadii qara'u ammas hoggaa mana isaatii bayu bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah ja'u yoo akkas je'e shayxaanni isatti dhiyaatu ammas namni ganama بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم هقاس دي جئ هنك قلقلت واني اسمي انجر يو قلقل جئ هنك قنمت واني اسمي انجر بلانا مات في تبنينستي في تشيطانتي في كنفس إسر اللي نجايبها أمس نمني جنما قلقلة أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق هقاس دي جئس بلاهم درا نجايبها دوب ربين بلاء الدنيا آخر آجلا نجاينها باسو نجايان جرادا وان فيتن أرقدا محمد رشاد عبد الله dhaggeeffatoota takkaa dubbiftoota kabajamoota wannin rabbii isa katabuu yookaa barreessuu naa laaffisee takkaa na qunnamsiisee naa laaffiserraa kajeelu kitaaba kanaan ummata afaan kanaan dubbatu fayyadu kan qaraatii dandayu qara'ee kan hin dandeenye yookaa hin dhaqqabne shariixa yookaa teepha isaa dhaggeeffatee duuba galanni yookaa faaruun duraa boodattillee kan rabbiiti rahmataa fi nageenyi isaa gabricha isaa nabi muhammadii fi aalii isaati fi asaabaa nabiiti fi warra karaa gaari'iin isaan jala deeme hundaafi wannin waaqni isin qunnamsiisuu kajeelu qaraatii yookaa dubbisuu gaarii dhaggeeffatuu mi'ooytuu barmoota cimaa bu'aa guutuu duuba waan kitaaba kana qaraataniif takkaa dhaggeeffataniif fayyaadayaa waan feetan mara toltuu addunyaa aakhira'arraa rabbii keenyarraa argadhaa sheekh muhammad rashaad كبير عبد الله كبير مميا عمر جارا جلو چرچر لغا أربا عفى الله عنه وعن والديه وعن كل من أحسن إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.